Kovela Muslim population hi kum som ni chungin 35% velin apung dona kum sang ni le soma chuan tluk le ding on 1.6 an nia chu kum sang ni le som thuma chuan tluk le ding on 2.2 a akai chho don ni in Pew Research Centers Forum on Religions and Public Life in mishing pung chhozel a chhut dan chuan atarlang Khovel puma Muslim population hi kumsom ni chungin Muslim nilo population ain alet ni velin apung don ni nan soi Muslim tetan kum khata an punza chu 1.5% ania Muslim nilo tetan chuan 0.7% ani thung tuna kan kalpung hi alo omze ani chuan kumsang ni le sumthuma khovel mishing omzong zong tluk le ding on 8.3 om tura ro manjinga 26.4% chu Muslim te an yanga kumsang ni le soma khovel mishing tluk le ding on 6.9 ni tura chut jinga 23.4% ain apung zo kang khovel pum huwa pa Muslim population hi Muslim ni lo te ain apung chak zok tura ngai ani line chuti chung chuan Muslim population chu kumsom ni kalta ain kumsom ni chungin apung chak zok tura ngai ani kumsang kha zakwa som kwa atonga sang ni le som thleng khan khovel puma Muslim omzat chu kum khata 2.2% zetin apunga kum sang ni le som atanga sang ni le som thum chung khan 1.5% apung tura ro man ani Pew Forum on Religion and Public Life report hian kum sang ni le som chunga khovel mun sanga Muslim omzat tu ro man thar siam atuma kum sang ni le som atanga sang ni le som thum thlenga Muslim punna tur project siam atung bok project chon te hi demographic trend kal to le kum lo om tura heng trend te hi engtin nge om don tia ain ngatani heng project chon siam hian thil chiang lo tam tak akeng tel nge yang politics lampo atel entunan United States emo Europe ram emo a politics borok in thak danglam na chuan Muslim te pem chuan kalphung chu na satakin angong theiani ma se tuna thil om dan ang hian akal zelani chuan kumsang ni le som thum a in her chu me chuan ram som sari pakwa Muslim mi maktaduai khat emo aya tam emo an om anga khovela Muslim tamzok 6% vel chu Asia Pacific biala an om chunzom zel dona chuti line tunlai ang bok hian 20% vel chu Middle East le North Africa ate an cheng donani ma se Pakistan hian Indonesia hi ram khat Muslim tamber na rama aphak don ni nan soi kumsom ni chungin khovel Muslim te jinga sub-Saharan Africa a cheng zat hi an pung zel turangai ania entirnan Egypt ram ain Nigeria rama Muslim an tamzok arinom Europe le America chuan Muslim te chu namtlem zok an ni chunzom zel dona ma se heng biala mi pui jinga hian an telve zel turangai ani khovel punga Muslim nilo te ain Muslim te pung chak zok tura rom man hi chan sang oma atlang puin Muslim population hian Muslim nilo population ain fertility rates meichia pakhata fatam zok an nei sang zok thin chu baka Muslim mi puizinga atam zok chu prime reproductive years kumsom panga atanga somni bakwa nimek an ni hlomani tin Muslim tamna ramte selna le sumle baidin mun that chhoze lawangin naute le naupang thina chu ani na pangai ain na satakina tlaniama Muslim tamna rama chuan ram hason lo zok dangte ain dam rei zonga po an sang chak zok ani mi pui an tlem thret zel hian culture po aniam thret zel bok kumsang ni le pasari thleng khan France rama naw nei za chu 1.8 England 1.6 Greece 1.3 Germany 1.3 Italy 1.2 Spain 1.1 ani ramsom tum pakhat omna European Union pumpuya chuan naw nei za thi 1.38 chap ani historic research chuan heng ni phungte hi ti danglam thei ani lo ti min hril kumtlem te huwa chuan kan hriat angin Europe chu om to lawang ma se Europe rama mishing omzat ero atlaniam lawang enga tinge immigration chungchang ani Islamic immigration te anni kumsang khazakwa le somkwa atanga Europe rama mishing punna zong zinga 90% chu Islamic immigration anni
French rama chung ko khata fa 1.8 an online Muslim te chu 8.1 ani dai miau si ani French khothlang lam namdang anga khovela ko shan mi pui tam ber na zinga mun pakhata chuan tuna hian biak in ain mok atam zok ani no pangkum som ni hnuailam 30% chu Islamic ani Netherlands rama chuan nau piang hlim zonga 50% chu Muslim ania tin kumsom panga hnuwa Netherlands mi pui zinga achan ve vel chu Muslim ani tawng Russia rama Muslim makta doi 23 chuang zet an oma Russia mi panga apakhat zel chu Muslim anni Russia sipai zong 40% chu kumreilo te chungin Islamic anni tawng tuna hian Belgium rama hian mishing 25% le nau piang hlim zonga 50% chu Muslim anni Belgium sarkar chuan European nau pang zong hun thuma thana hun khat chu kum sang ni le som ni panga Muslim chung khu atangin an piang don ti asoi hemi chung sang van tlang sheta soi ma saber tu German sarkar chuan tun nai khan thu chu siamin German ni pui tla niam hi ti top thei ani to lo kum sang ni le som nga chuan Muslim state ani to don ani Libya lal Muammar al Gaddafi point Europe ma hian khandai telovin silai telovin nena telovin ala in Islam nena apedon ti chinchena om ti in soi hial ani tin fir fiek kan mamolo thi chil bomber kan mamolo Europa Muslim maktodoi somnga chuang zetin ni reilo te chungin Europe hi Muslim continent an chantir don ti asoi bok ani kumsang nile som thuma po Sunni Muslim te hi Muslim tamzok 87 to 90% an ni chunzom zel don ani Khovela Muslim sia nizat hi atan niam deuh mai theya achan lian ber chu Khovela sia Muslim hun thuma thana mun khat aya tam omna Iran ram nau nei tlem wangani kumsang nile som thleng khan Khovela Muslim hun lia thana mun thumvel 74.1% chu Muslim tamna rama somli pakwa an chengani Muslim zong mun nga thana mun khat aya tam 23.3% chu ramchang kangzo ka Muslim tamna rama an chenga Khovela Muslim 3% vel chu mun smason zok Europe North America Australia New Zealand le Japan te an chengani China rama hian Muslim hi 2% vel chau an oma ma se an ram hi an tam em awangin kumsang hele som thuma chuan Khovela Muslim tamna ber som kuana ani rinani Middle East le North Africa hi Muslim tamna ramzinga percentage sang ber ani chunsom zel donani henglai ram som ni le bial som ni zinga hian Israel ti lo chu kumsang ni le som thuma hian 50% tal Muslim anni beise ania kumsang ni le som thuma ram som pasaria chuan Muslim 75% aya tam om turangai ani Muslim hi an pungtual tuala an chak tual zel boka hetiang zela an pun chho zel chuan hun ain her zelanga khovel hi an lazar boy thei viau don ni in alang kan ngai thak angkhan Muslim chuan an thei anga tam he khovela hian in thlahpun an tuma ram hi lua an tumani chutiang zelin England te Europa te fa pani pathum nei kha an du tok thina voinia chuan Muslim chuan ram an ron lua zela an ram chunga ngei po Prime Minister te Mayor te Muslim nam an mangta ani chutiang chuan Muslim hian he khovela hian ro relan tumani ti kha kan thiat apoi mo em ani tin Mizoram kan soi kai lok dua Mizoram hian Israel ram angin kan ram hi azawa nimasela Mizo hi kan claim ema zona thlak te fanau naupang fanei te kanin zirti na konga fanei claim tur kanin zirti hi kanin zirti na diklo tak ani mishing kan claim chuan midangan ron pung zelanga kha mishing lo pung te khan kan ram kha minti boy theya kan nam kha min chok boy theini chowang chuan ZOFATE hi fanei claim a hian in zirti to ngai lawang u
Abraham achuan chi tam tak kha khovel lu turin lalpan adu ani chutiang chuan ZOFATE po hi fatam tak neya lopung zela he khovela kan ram kan nam kan mangai ani chuan chi kha konga hian in fui to lawang u kan in fui na tur zo ka chu fa nei la I thei anga tam nei ro tia a sarkarina fanau nei tamte kan tran pui hi kan ti turani ti lai hi isiang u ram mangai tu kan ningai ni chuan nupui pasalmin an neya fa tam tak nei tura in shril hi kan ti turani chuchuram mangai na ni kan tam na chuan tuman min ne don lovani kan claim ani ro chuan ram ranga then oma tanga lo luten kan ram hi min la chu boi don ni chowang chuan fanei claim injirti lawa fanei tam injirti hi kan ti mak mo ani ti hi kan soi du ani he ka YouTube channel kalklanga he video kalklang hian fanei claim injirti to lavila fanei tam injirti to zo kan u ZOFATE hi kan lo punga kan lo thanema kan lo tam ve ani chuan ramdang mi te tu ma hian min chimral don lova ten kan tang rualanga tu ma hian min ngam don lovani chawang ro kan claim ro chuan tu po hian min chimral theya kan laka anin ro sa theyani amaro chu kan thanema kan lo pun chuan tu man min dip dal ngam lovanga min ne don buk lova min ti boi ngam don buk lovani ti hi I hretla tang u ti kha kan soitel do bokani tunatang chuan fanei claim injirtir to lavila fanei tam injirtir to zo kang u ti kha ka soidua kan tam chuan tu man min dip dal don lova min ne don lovani tin min ngam don lovani amar chu claim te kan ni chuan min chimral the ni ti lai kha kan thriat a poimo a min chau the ni min zuam the ni ti kha kan soilang du ani engpo ni sela ka YouTube channel te min lo clear saka ka video te min lo clear saka min lo subscribe tu te in zavai chunga lom thu ka soya in thei phei chuan ka video hi min lo share sak vek turin kan som chewa like button te bell button te kamin lo me sak turin kan som has just surpassed their membership numbers. Some studies show that at Islam's current rate of growth, in 5 to 7 years,